Bradford-ah Bonhoeffer-a Sulhnu Chhuiin hi ka supervisor no net ka no ma ka rualo sura rualo surna sa yeah that Bradford Cathedral kan pan me kan ni Bradford Cathedral chân lung lama tang hi kan cheng ta ma so no ma su san san mai ko ka England marlam Manchester marlam le suala ne Go that way, this way. That's the entrance. You think it's the entrance? Yeah, I think so. Kalam kan sengta Bradford khawpuia building masa berkezing ani ania Bonhoeffer ka sang ke juga somthum pathuma Bradford ta hen local ngai Bradford Declaration kum som kuana ani mo khom mai hai sang za kwa somna pathoma alum khu mania masala helai mun hi kum zabi sari na tang to in pathian pol na la biak na ta na lo mun an lo man to ani ai muna hian khu sai ta camping kan tiang chi ta kha missionary tan an lo le sa zabi som pasari na tanga pathian mi tan pathian pol na la biak na muna ta na an lo man ania buồn em hen nắp mày Let's go back now. cái khi rồi là căng khăn program chân mai Bonhoeffer tiếp với nhau lục quân German Protestant Church hay những con nó sư mà mình đi karon pana con là chen tổ chen đi có đuôi lại gọi không biết sao nói à hello lang rang minus so panga vel zet ka kala kalma chuan kapal thre ron ani cathedral ha Cathedral chứ các khang lệ thật đó mày lục tăng nghe. But because of the penultimate world that we live in, violence and murder can be essential on occasions. Now, there's another side of the argument, and I'll leave you, and that is to say that Bonhoeffer should not be labelled ever as an absolute pacifist, in the sense that we may think of it. Anh hoang này ngon tới hi. Thank you.